Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kuSimanzo Nzuzu. Sikulethele zona indaba efika ngaso-ke isikhathi mbukeli-ke abalandeli bakhala ngayo-ke i-beat yakhe-ke laphana-ke uKeshemba ayithatha kuyena laphana-ke uMaqatha ihlala ichuphile mbukeli-ke. Le beat-ke ngempela-ke bathi-ke iyafana ncamashi neyakhe-ke laphana-ke uMaqatha. Bathi ngempela-ke noma bebibuza laphana-ke yena-ke uMaqatha ukuthi ngempela-ke ngabe wayicela yini yena-ke uKeshemba yona le beat. uMaqatha ubesethi nje ukuthula-ke kuyiyona pendulo-ke e-right lapha-ke endimeni yezomculo mbukeli. Lokho okuchaza ukuthi-ke yena-ke laphana-ke uKeshemba akaze-ke afike kuMaqatha azoyicelela yona-ke noma-ke ukuthatha yona-ke le beat. Kodwa-ke imbono-ke ihlukene mbukeli phakathi nendawo. Abalandeli abanye bathi-ke lapha-ke iy'nsimbi-ke zishawa-ke umuntu-ke oyedwa, ngeke ama-beat-ke ehlale-ke engafani mbukeli-ke. Ngabe okwakho ukuphawula mbukeli kuthini-ke ngalo-ke lolu daba lwawo-ke ama-beat? Kungenzeka ama-beat ahlale efana njengoba-ke iy'nsimbi zishawa-ke abantu-ke ababodwa mbukeli-ke emculweni kamaskandi. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula? Nansi-ke indaba mbukeli-ke engeza nayo njengamanje yayo-ke i-beat yakhe-ke uMaqatha okhala ukuthi-ke yathathwa uyena laphana-ke uKeshemba mbukeli. Siyabonga.